Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam dan warahmatullahi. Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra keempat ya, halaman 20. Ada Mas Andre di Korea. Korea mana? Ya, Korea Selatan apa Korea mana? Korea Selatan, Ustaz. Korea Selatan ya. Iya. Silahkan, silahkan. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At Ats, ghalabat golabat. at ghalabat Ada hamas ya, bagus. Terus, wa ma malakat aymanuhum wa ma malakat aimanuhum. is Yes. misqala Miskola, jangan miskola, jangan diputus ya. Miskola. misqala Kemudian masna wa sulasa coba diulang lagi. masna wa sulasa Bukan gitu ngucapinya. Masna, masna, s. Masna wasulasa. Ulang. masna wa sulasa Masna wasulasa. uh Kemudian, uh dikatasi dulu. Ya. yuh shinuna Yuhsinuna. yuhsinuna Ya. Yuhsinuna. huwa yuhyi wa yumitu Huwa yuhyi. Huwa hadada. Huwa yuh kecil. Huwa yuhyi wa yumitu. Ya. Halo. Ya Ya. Ustaz. Khatar. Akh. Ah Ya. ah ahladahu Akhladahu. yahtafu absyarahum Soalnya biasa aja. so Yakhtafu abso. Soalnya jangan absyo. Jangan anginnya jangan banyak ya. Abso. Lembut. ya Abso. So. Ya lagi. yahtafu absarahum Yakhtafu absarahum. Kemudian. ids Il. id Iya. Il. biiznihi Bi'ilnihi. id hum alaiha qu'udun Idhum alaiha ku'udun. ar Ar. ardun Ardun. wa arsala alaihim tayran Wa arsala alaihim tayran. Kemudian. Is. is Is. Is. is is Ya. rizqon Jangan ditahan kalau dibaca apa adanya. Rizkon. Kalau nanti baca Quran bener. Rizko ditahan jadi panjang. Dua patah dibacanya satu. Jika dihentikan. Dan ada panjangnya seperti matobi. Rizko gitu ya. Tapi kalau sekarang lagi dibaca apa adanya. Nggak ada yang panjang. Rizkon. Yuk. rizqon Kemudian. wa khalaqnakum azwajan Wa khalaqnakum
azwajan. jan. As ash Aus. ash nasta'inu Nasta'inu. yuwaswisu fi suduri Yuwaswisu fi suduri. Yuwaswisu fi suduri. Ya, ganti Ustaz. Halaman Ustaz. Ya, Ya. ya, tar. Ini shin. Ash. Ash ash ashtatan Ashtatan. alam nashrah laka Alam nashrah laka. ash Ash. ash yash launaha Yaslaunaha. tasla naro ron Tasla naran hamiyatan. Gitu ya. tasla naron hamiyatan Kemudian. ad Ad. ad'afan Ad'afan. qaidahum fi tadlilin Kaidahum fi tadlilin. Az. az yajharu Yazharu. ajlama alaihim qamu Azlama alaihim qamu. agh Al. agh maghfiratun Maghfiratun. la yusminu wa la yughni La yusminu wa la yughni. af Af. afidatun Afidatun. la ya'uduhu hifduhuma Jangan zu agak rapuh ya. la yuduhu La ya'u. lafduhu La ya'u. la ya'uduhu hifzuhuma La ya'uduhu hifzuhuma. ahlika Ahlika. wa ahdihim ra'una Wa ahdihim ra'una. alqa Alqa. fa'alhamaha Fa'alhamaha fujuraha. Ketinggalan hanya. fa'alhamaha fujuraha Fa'alhamaha fujuraha. Bentar, pindahin dulu. Yang ini. falyadhaku qalilan Falyadhaku qalilan. falyabku
yabku Wal. kashi Wal. wal yabku kashiron Wal yabku katsiran. huwa agna wa aghna Huwa aghna wa aqna. hum ad hum azlama wa adgho Hum azlama wa atgha. Kemudian. wa yaqbituna aydiyahum Wa yaqbiduna aydiyahum. wa man Kemudian. awfa bi ahdihi Wa man awfa bi'ahdihi. la taj'alna fitnatan La taj'alna fitnatan. Kemudian. yas Yas tipis. Yas. yasnuna sudurahum Yasnuna sudurahum. Jangan kirim voice, aku lagi ngajar, kirim tulisan aja. Kemudian idhum 'alaiha qu'udun idhum 'alaiha qu'udun. faqad ablaghtukum Faqad ablaghtukum. wa min hizyi yaumi izin Wa min khizyi yaumi idin. Wa min khizyi yaumi idin. Kemudian. faqala li syahibihi Ini orang gak pinter, dia bilang orang lagi ngajar, jangan kirim suara, kirim tulisan. Wa min khizyi yaumi idin faqala li sahibihi. Kemudian. adghasu ahlamin Adghasu ahlamin. astahlishu li nafsi Astakhlishu li nafsi. wala tahzan alaihim Wala tahzan alaihim. Kemudian. Kotor. Wakhfid janahaka Wakhfid janahaka. Kemudian. tak Tak. Tak. tak Tak. tak Tak. Taksh. tak Taksh. tak Tako itu ya. Kemudian. takulu Ta'kulu. a'ma A'ma. akramu Akramu. aqwamun Aqwamun. ra'fatun Ra'fatun. la'nati La'nati.
syakratun Sakratun. takharu Takharu. ahto ahtona Akhtana. ahtona ba'dihi Ba'dihi. ladiqro Ladikra. ruziqna Ruziqna. imtala'ti Imtala'ti. a'toina A'tayna. yuksiru Yukthiru. syukyaha Suqyaha. Yang ini. Mu'minun. mu'minun Mu'minun. muk mu'tadin Mu'tadin. mukramun Mukramun. yaqra'u Yaqra'u. yu' yu'tihi Yu'tihi. ni'mati Ni'mati. nikmati baca bukmun Buksmun. umyung umyun Umyun. umyun Kemudian ini. Fal ya'ti. fal ya'ti Jangan ya, musta'i fal ya biasa aja. Fal ya. fal ya'ti mustam Dami'uhum. tami'uhum Mhm. fal ya'ti mustami'uhum Fal ya'ti mustami'uhum. huwa aghna wa aqna Huwa aghna wa aqna. wa rafa'na laka dzikraka Wa rafa'na laka dzikraka. ahsani taqwimin Ahsani taqwimin. khoshmani baghobatuna Ba'duna. Dad. Ba'duna. ba'duna Khosmani bagha ba'duna. Kemudian. amhilhum ruwaidan Pendek. Amhilhum ruwaidan. Ruwaidan. Kalau dihentikan baru nanti ya. Ikro 5 ruwaidan dihentikan. Amhilhum ruwaida. Kalau dihentikan jadi mad iwad. Ya. Itu. ruwaidan amhilhum ruwaidan Amhilhum ruwaidan. ruwaidan Kemudian. yatanaza'una fiha Yatanaza'una fiha ka'san. yatanaza'una fiha ka'san Fiha panjang. fiha yatanaza'una fiha ka'san Yatanaza'una fiha ka'san. min a'malihim syai'an Min a'malihim syai'an. naba'ahu ba'dahinin
naba'ahu ba'da hinin. La la tahinu wa la tahjanu. La tahinu wa la tahzanu. Kemudian nih, fa'athar. Fa'asarna bihi naq'an. Fa'atharna bihi naq'an. Lisa'yiha radiyatun. Lisa'yiha radiyatun. Yaqulu ahlaqtu malan. Yaqulu ahlaktu malan. Khalaqna zawjaini. Khalaqna zawjaini. Khalaqna. Kemudian makisina. Makisina fihi abadan. Makisina fihi abadan. Lisa'yiha radiyatun. Lisa'yiha radiyatun. Falyaduquhu hamimun. Falyaduquhu hamimun. Bi'ijlin hanizin. Bi'ijlin hanidin. Bi'ijlin. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. Wa awfu bi ahdi. Wa awfu bi'ahdi. Lakum kaifa tahkumuna. Lakum kaifa tahkumuna. Hud. Khud. Hud Khud. biyadika digshan. Khud biyadika dhilsan. Hud biyadika digshan. Terus. Walau kana dza qurba. Walau kana dza qurba. Kemudian. Walau alqa ma'adirahu. Walau alqa ma'adirahu. Asfala safilina. Asfala safilina. Fama lahu min hadin. Fama lahu min hadin. Hadana subulana. Hadana subulana. Wa namariku mashfufatun. Sodnya kamu belum berhasil. Sodnya masih bau sin. Wa namariku sholat soto somai sok lembut ya. Jangan digituin.
Jangan dimonyongin, jangan diangin biasanya. Sholat, soto, Mas. somai. Jadi jangan sotoy, somai. Wa namariku masfufah. Masfufatunnya dibaca apa deh? Ya enggak apa-apalah, hutang lah ya. Ya Ustaz. Wa namariku masfufatun. Riku masfat. Solawatan. Sallallahu. Kemudian. Yaqra'una kitabahum. Yaqra'una kitabahum. Kemudian yang ini. Ya. La yudlamun. La-nya panjang. Nah, ya, Ustaz. La yudlamuna fatilan. La yudlamuna fatilan. Charger komputernya habis. La yuzlamuna fatilan. Kemudian Tajidulakum wakilan. tajidulakum wakilan. Azlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Nasiyahu tahuma. Liman kholaq tadinan. Bukan di. Tinan. Liman kholaq ya Ustaz. Tanya pendek. Liman kholaq tatinan. Liman kholaq tatinan. Liman kholaq tatinan. Kemudian yursalu. Yursalu Alaikuma suwadun. Yursalu alaikuma syuwazun. Libasahuma. Ulang Ustaz. Libasahuma liyuriyahuma. Libasahuma liyuriyahuma. Kemudian yauma la yughni anhum. Yauma la yughni anhum. La yalbasuna khilafaka. Khilafaka. La yalbasuna khilafaka. Khinya kotor. Khila. La yalbasuna khilafaka. Khilafaka panjang. La yalbasuna khilafaka. La yalbasuna khilafaka. Hum azlama wa adgha. Wa apa
ata wa ata bukan wa ada wa ata ta wa hum azlama wa az za hum atqa az zho ya hum az is az hum azlama za hum azlama wa atqa waatnya kalau sugro waata hum azlama wa ata go wa atqa hum azlama wa atqa iya mendekati nanti lama-lama bisa terus wala yakhafu uqbaha wala yakhafu uqbaha huliku min ghairi say'in shin gede khuliqu min ghairi syai'in shin huliku min ghairi syai'in ya syai jangan syai'in jangan ke hidung syai'in syai'in iya syai'in kemudian huwa adha pendek huwa adhaka huwa adhaka wa abqa huwa adhaka wa abka kemudian ta'muruhum ahlamuhum ta'muruhum ahlamuhum lakum dinukum waliyadini lakum dinukum waliyadin. Ada beberapa huruf yang sudah bagus, ada yang beberapa huruf harus ulang-ulang ya rekamannya ya, tolong diulang. ya Ustaz. Nih satu lagi. Nanti diteruskan tanya sama Ridwan. Man ahsanu. Man ahsanu dinan Man ahsanu dinan. Man ahsanu dinan Ya. Zuf Susah. Huruf dod, ada zal, ada dod, ada zo. Ini huruf kamu yang susah ya. Zu fadlin azim, azim, ain, azimin. Zufatlin azim Min. Dibaca apa azimin aja dulu ya. Ikro 5 ya nanti kamu Ustaz. boleh dihentikan. Di sini dibaca apa adanya. Zu fadlin azimin. Zufatlin azimin Kemudian qalu sami'na fa'atokna ra. Bukan fa itu wa. qalu sami'na wa atokna Tinggal latihan ainnya ya, nanti sama Ridwan minta ain ya. ya Ustaz. Ainnya masih bias. Qalu sami'na wa ata'na. Kamu tiap hari latihan ya. Ya, Ustaz. Ari itu A ya. Ari. Kamu latihan ain. Ari. Ari. Itu yang gampang aja nyebut nama saya ya. Ya. Si AA. Orang Sunda kan AA. Ya, Orang ya, Jawa Ustaz. Mas. Mas gitu, Mas. Kalau orang seberang Mbak Abang ya gitu. Nanti latihan lah ainnya ya. Ya, Ustaz. Ridwan itu kalau ainnya lucu dia. Samir latihan sama dia ya. Enggak apa-apa. Terus Nahnu lahu muslimuna. kamu sama Ridwan tiap hari apa? Selasa, Rabu, Kamis. Oh, Rabu Kamis ya. Ya, nanti terusin aja. Nahnu lahu muslimuna. Kemudian Ma yughni anhu maluhu. jangan anhuma. Ma yughni anhu. Ma yughni anhu
anhu maluhu Ma yughni anhu maluhu. Kemudian. wa yahdi bihi kasyiron Fa-nya cedal. Kathiron. Wa yahdi bihi kathir. wa yahdi bihi katsiron Wayah. Ada ya. Wa yahdi bihi. Ha gede. Wa yahdi bihi kathiron. Coba diulang. wa yahdi Wayah. bihi Jangan wayah. 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 wa yah wa yah wa Wayah yahdi wa bihi. yah wa yahdi bihi katsiron Wa yahdi bihi kathiran. Kemudian. Ahsani. ahsani taqwimin Ahsani taqwimin. Kalau kolah ya. Faja'alahum ka'asfin. Pendek. Faja'alahum ka'asfin. Kalau dibaca apa adanya ya. Faja'alahum ka'asfin. Nanti kalau dihentikan. Faja'alahum ka'asaf. 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 Tapi jarang. Nggak mungkin berhenti di situ ya. Ini kan bagian dari alfil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian. Ya'lamu. Ya'lamu iza bu'syira. Ya'lamu idza bu'thira. Ila yaumi yub'asuna. Ila yaumi yub'atsuna. Tahsabuhum aiqadon. Tahsabuhum aiqazan. Falyad'u nadiyahu. Falyad'u nadiyahu. Kemudian. Huwa agna ma'aqna. Wa'aqna. Wa'aqna. Huwa agna wa'aqna. Huwa aghna wa aqna. Min alfi syahrin. Min alfi syahrin. Syahrin. Sabar, ulang-ulangilah lagi sampai tak ada yang keliru. Ya, Kamu Ustaz. tadi evaluasinya di shod ya, shod sama di huruf ain tuh ya, shod, zo ya. Nah, diulang-ulang aja. Ya. Jadi ini adalah kuota terakhirmu dengan saya ya. Itu. Oh ya Ustaz. Nanti gampang lah sama Ridwan lagi nanti. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya ya. Mudah-mudahan terus. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.